وما علينا إلا البلاغ المبين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga luksamina, mga pagariami, ada makandireno no si sagyang kaiya kalilimud tanu di nagyang kaiya seminar tanu ini senggitan si sagyang kaiya darpatanu ka para pekumanan susabut tanu kuagama pepengning kursi iku Allah Ta'ala apakam berakatnya nagyang kaiya uras tanu nagugyang kaiya kapasenggi tanu si iku mga umur tanu sama kapantag kuagama nagumapdai si iku mga bilangan o mga amal tanu mga pipiyah peregunan tanu ku kapakatugalin tanu si isa alungan amori si sagyang kaiya kapaka pemagpadatanukman nana ay ini mapipikir tanu bagan tanu sama kunto kausayan na sudi iking gudalan no tau si sagyang kutwa sabutian udi na miaswaian udi na so kapakapag ayon o katiruk na gugyang kutwa galbak naginan imababaloy tanu usayan udi na mbaluin tanu alang tanu si sagyang kaiya kapaka pumagpadatanukman. Ayat na papugusin tanu nagyang kaiya katru Allah Ta'ala si isa suratul Saf ayat ay kadua agu ikatalo pitru Allah Ta'ala tigan manai يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. Peter Allah Ta'ala tigan manai يا أيها الذين آمنوا هي سirano tua miya maratiya yang kaya ayat na aya ini panunumpanganian nasum ya maratiya ay niya pakaantapan wallah sagyang kaya katiru nasum ya maratiya ay sabab kapaka panunumpang yan kumya maratiya napaganeron nakagiya kapa makatadmaya agyang kaya ayat na kapa makatadmaya naso kapa makatadem na pakangaya guna si ikum ya maratiya lagi dagyang kutwa katirun wallahu ta'ala tigin manaiya fadzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin pamakatadem ka tigmanai wallah kamata naso kapa makatadem na kekuaan sa guna umya maratiya yenan isabab lalayon akapukeluy umya maratiya si sagyang kaiya Quran kaya aya makna niyan nagyang kaya Quran nanapana na dumaya si ikum ya maratiya nagupakang gaya guna si ikum ya maratiya so pananadu ikadua na kaya aswallahu ta'ala na inunian lalayon kapatuwagan yan ikum ya maratiya kaya aswallah na ayak kabayaian na sutin yan so miya maratiya
sutinian puun si iku mangararata apa parangayan nagu mangararata gelbak gianan isabab palalayo nakaptu garakatan wallah si isagiang kanan adalam Al-Quran kapupakay ng kaantanunian nagpupakata deman tanunian kagia uba kalu-kalu na an masuti agiang kaya mga ginawa tanong nagu anra katano makang gaya guna so pananadum apun si isagiang kanan adalam Al-Quran ida din tanong agiang kaya katul wallahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun Yesus siranu tu amya maratia ya. Lima taquluna ma la taf'alun. Na inu niu diitiru sudini penggulaulan, dini penggelbakan. Kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Na miya kalala ay perkara itu Allah. Miya kalala ay perkara itu Allah. Adi ini uqatiru si kunganin adini penggulaulan. Si kudini ukatiru si ikunganin adini penggululan. Ayaw tapia kinang kanakatan wallah na kailangan nagyang kutwa di tan ukatiru si ikumapia na kailangan asarta waya maana niya na mga galbakatan. Kailangan nagyang kutwa di tan ukatiru si ikumapia na di tan uding galbakan. Kagiyaginan ikapakang gayaguna agyang kutwa di tan ukatiru agyang kutwa mapia amabaloy agiang kutwa ditan terun amapia sakatanui pagam paganaya penggelbak sagiang kutwa mapia ditan terun ginan aya mana na aya patu terkatanona sudi tanu terun amapia malagi dudi tanu terun ko mga tao anta kadi tanu terun ko mga tungan ay tanong anta kasi tanu di teru ako mga muria tao tanong udi nasi kuya mana niya na mga pagtao na ayah muna puna sa penggelbakon na giyang kutwa tau adi iteru sakatan adi iteru sa giyang kutwa mapia kaginan ipia kailat wallah si sa giyang kaya Quran kailangan na sumu'min na igira amiteru sa kanian sa mapia na sa kanian ipagam paganay penggelbak sa giyang kutwa piteru iyan amapia na igira amiteru sa marata ayah makna niya na ini sa parian sumarata nasa kanian ipagam paganay ayam ananian na teplak sagiang kutwa marata ginan ayam ananian na sugun wallah yang kaya ayat na ay niya ituturo yan amana na basta tirun tanu sumapya si kumanga tao na kailangan agyang kutwa di tanu tirun na may pag-ayun yan agyang kutwa mga galbaktan na ayam ang buwa sura nga iyan na basta ay isa partano kumanga tao agyang kutwa marata na kailangan asak tanui pagam paganay at tepenak nagung genak sagiang kutwa marata separtan si ku mga tao na sampurna yan kuya makna niyan na di itan kam bieta si ku mga muria tautan sampurna ko di itan kam bieta si ku mga muria tautan so Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala natigyan naman ay di niyan terun jaa al-istifhamu ala wajhi al-inkar والتوبيخ على أن يقول الإنسان على نفسه من الخير ما لا يفعله ayam mana niyan nagyang kayat tigina ayat napakaisaanan pakaisaanan at tigin manai ayam apmamaanan niyan na sumasangkas wallah ayam mana niyan na sasangkaan wallahu ta'ala ayam berang-berang mancap pakaisa adna pakaisi gira ko na kailangan nakaagiyang kutwa sembeg adna pakaisi gira ko na giyang kutwa ayam na niya na kinisen kaw na mapia adem mana pakaisi ay nur ka tu ini siya kagito na pawing to nur ka tu ini siya kaya na niya na marataw to agiyang kutwa ini pakaisi ka nalagi na giyang kaya mi adu siya giyang kaya Quran giyang kaya katur wallahu ta'ala aw pamakakuan na pamakamanusya tanong sa katanong manusia na adna minisir katanong na ayay pagisir katanong na inong kay ni penggulaulaan inong kay ni itiro di ka penggulaulaan inong kay ni ema na niya na di matiro asa ka nasusupakan kabugi ang kutwa katiro ka nagima ni mapmama nagyang kaya ayama na niya na ayat katiro wallahu ta'ala miyalo yat tigi nagyang kanan ayat
sa ayam itu tulu iyan na pakaisa ugid na sasangkaan wallahu ta'ala agi itu suaya makna niyan na di ka tiru tau ko ginawa niyan ayam makna niyan na adun ni bana dinian tiru na giyang kotwa mapya maka pantag si ku ginawa niyan na ayam makna niyan na dinian mo penggelbakan ayam pada saya agi yang kotwa tau adi niyan imbentugan agi yang kotwa dan niyan manggelbak ada mga tau adi niyan tiru na ginawa mana ya barang-barang adi niyan itiru na mapya bentuk niyan na ginawa niyan awit na kalaba niyan tugal bak na padanan sa giyang kaya katir wallahu ta'ala inong ka di itirwa inong niyo di itirwa giyang kutwa ya makna niyan na di niyo penggudaulan di ka di itiru sa makapantag sa ginawang ka ibarat yan at tiga mapasang ako ikapasidika mapasang ako ikapanambayang ada para tiya ko ugid na makna niyan na di nakakilay agi ang kutwa di ingkang gilbakan na padanan sa giyang kaya katir wallah miya makna niyan na padanan ako miya ka antuni ibana miya ka lala ay pagkararangit wallahu ta'ala adi ingka tiru na giyang kutwa mapya makapantag ko ginawang ka ugid na ay makna niyan na kanabang kutwa di inggil baka kanabang ka di inggil baka na padunan amma in kana dhalika fil madi fa innahu yakunu kadhiban upama kagiang kotwa di kakapantula ku ginawang ka di ka dipanutulin sa mapya adang kamanggelbak na aya maanaw to tigwi yakin ya Imam Al-Qurtubi na ayan tunay ni bana di ka di mamraka miamu keke kadi ka dipanutul na ginawang ka sa mapya si kumya nga ipo sa gawai at takin mo bisa gitu na dang kau tumanggulola dang kaya makna niya namang gulola wa amma fil mustaqbal fayakunu dhalika ikhlafan bil wa'd wa kilahuma madhmumun na may pa nakagiang kutwa di kakapanutula sa ginawang ka na makapantag si kuya makna niya na dapat manggulola at ika aya penggulola ko na ginaw manaya di ka aya makna niya na di ka diteron asakan na agi ya ipenggelbakan na aya maanaw tuwa tigi yakin ya Imam Al-Qurtubi na di ka ditero sa aya makna niya na sosopakan nakabuagi ang kutwa katero ka diurat takabu agi ang kutwa di ka diteron at tigin manay nagina na tigin na palayaanan marata giyang kutwa di ka di kapanutula kumapya sa ginawang ka si kumipos amasa nakabukugan ito amay kaya makna niya na dito benar na sumamuso ka penutulang ka kung ginawang ka sa ewa na niya na mapya si ikuan tunay ni bana dapat manggulola dapat mataling maamasa na aya maanaw to na siyo pa ka agi ang kutwa katiro ka na palayaanan aya makna niya na marata palayaanan marata ini sa paranan o agama iba tanu di tiro agi ang kutwa di tanu penggelibakan na lagi-lagi ang kaya di tanu kapagintaw sa giyang kaya dunia ipasugutan ako mga watatano susambayang nasa katanu di pesimbayang ipasugutan ako mga watatano suwaya makna niyan nakapamuasa nasa katanu di pemuasa ipasugutan ako mga watatano sumapian nasa katanu imarata isatan ipasugutan ako kirana giyang kutwa piti barangan ang mga pipian nasa katanu imakasusupakon na pawinganan utaw naguginan na miya kalalanan ay pagkarang ito Allah na lagi doon tumambu aya surang ayan na ibsepar kakwata ka sumarata na sa kagwi lumalang sa ko ibsepar kakwata ka giyang kutwa ya makna niyan na kapan nalimutan na sa kaisalimbut ibsepar ka na giyang kutwa ato na ba na maratagal ba kandar mata na kagya sa kay di indar mata napawingan ang utaw aya makna niyan na di niyan tirun sumapya napakalilipatan yang ginawa niyan pakalilipatan yan ang ginawa niyan so Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma na aya makna niyan na pitiru yan kana nasun minal mu'minina qabla an yufrad al-jihad yaquluna lawadadna anna Allah azza wa jalla dallana ala ahabbil a'mal ilayhi fa na'mal bih aya makna niyan na di kundi itiroon miya aya makna niyan na miya maratiya di kundi itiroon mga tawa pa di kumiya maratiya si kumiyaw na amasa aya makna niyan na si sagyang kutwa masa ada pa nakipaliwgatan sa iku jihad na di na di itiroon lawadadna anna Allah azza wa jalla dallana ala ahabbil a'mal ilayhi fa na'mal bih mandi dengan nami tigiran manai ubu buat tigiran manai su Allah
na adnang guna na unyara katano agalbak apa kebubayaan yan ayam makna niya na manggalbak katano dira na to ni tiron mandingan-dingan nami atigiran mana iya babu adun ayam makna niya na pengguna na unyara katano wallah agalbak apa kebubayaan yan nakaantan manggalbak na pian utul wallah simbag utul wallah yang kutwa katiruiran anna ahabbal a'mal ilayhi imanun la syakka fihi wa jihadu ahli ma'siyati ayat kebebayaan wallah amal ini sembegiran wallah nasoparat tiaya ada amata taguna angan-angan atai da amata taguna ya maknanya nakasih sangka nagusu jihad kaperanga si ikwa ya maknanya na mga tao mga baradusa mga tao asumi paksi ikwa Allah Ta'ala nakaya yamanan niya na iturunan na asuguan ayamanan niya na ini sub wallah su jihad kaya tito pagkabubayaan na wallah amal na antunay iba antunay pitiro agi ang kutwa mga tao mga papasangi kambrak apa dekat sagi ang kutwa yamanan niya na miyamarati si sagi ang kutwa masa aya pitiro iran na tigiran manai ayamanan niya na ini kagudiran to agi mana niya nakatokoniran ayam mana niya na ini subukiran wallah su jihad agi mana niya na pagkabubayaan untuk Allah Ta'ala ini kagudiran untuk agi marag na buiran untuk manggalbak ini kagudiran daerah na kabubay na anto na ipitirukiran wallah tingmana wallah ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun hey sakanu amya maratya sirano to amya maratya na inu niu diitiru asu dini bu penggalbakan dini bu penggulaulan kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'alun na miya qalala ay pagkararangit wallah adi ini uqatiru asi kumanin adi ni bu penggulaulan dini bu penggalbakan so qatiru asi sagiang kutwa mapia adi bu penggalbakan utaw nagiutu na ya maknanya na miya qalala utu ay pagkararangit wallahu ta'ala miya qalala ay pagkararangit wallah kailangan ayam maknanya nakapananggilaantan kailangan akapananggilaantan ubatan wa ya maknanya nadi makatiru sama pia asaktan ku imi akalala asumusupakon saktan ku imi akalala ayam maknanya na sumusupak si sagiang kutwa katirutan gina niya maknanya na papananggilaantan so katirun wallahu ta'ala tigina lima taquluna ma la taf'alun inu niu diitiru asu dini bu penggulaulan na ayam makna ini tinggi yakini Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala na tinggi mana ay lima taquluna al-khair wa tahussuna alayhi wa rubbama tamaddahtum bihi wa antum la taf'aluna inu ni watigin inu ni watigin mana ini tiru asumapia atigin mana nagu inu ni watigin pepenguyatan lagi yang kutua mapia kepakai penatigin na dini imentugan na sa ginawa niyo asakano na dini ay maknanya na penggalbakan dini bu penggulaulan dini diterun sumapia dini pun dipanguyat naguya maknanya na dini pun imentugan na dini bu tig mana yakin ya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dini bu tigin na penggulaulan inu niyo to tigin mana di matero atigin mana wa tanhauna 'anil syarr wa rubbama nazzahtum anfusakum anhu wa antum mutalawwisuna muttasifuna bihi sakan wati yakini Abdul Rahman Syekh Abdul Rahman As-Sa'di sakan wati manai na ipsepari sumarata ipsepari wati manai sumarata nagu pesutini wagino ani kumarata ayam ananian na nagmamalini sa tigitano pesutini runa ginawaniyo atigi udan yung manggalbak sumarata asakanu nakaklitan yung waging kota marata dini ujing bulaulan inu ni wayati ku ya maknanya Abdul Rahman As-Sa'di di Manggulaulah inu ni wayati mana di Manggulaulah nagina natingin ni sabab kailangan natingin na sikop sugu sama pia mabadoy sa kanina ay maknanya na aya pagam paganay apeng gelbak kumanga tao si sagiang kutwa mapia nagu aya pagam paganay apu makotukudi kang gelbak aku mapia na sumambu separ samarata na aya pato terkanian na sakanian ipagam paganay at pelak sagiang kutwa marata ipseparian sakan ini pagam paganay aya maknanya na nggenak sagiang kutwa marata ipseparian kaya giang kaya tao
adinian iteru nagyang kutwa ayam ana namapya nadinian penggelbakan nagudinian iteru nagyang kutwa marata ipse parian sumarata na maknanian na dalagu cakan yamu na pedana na ko ipkerarang itu Allah pedana na ko ya maknanian na miya kalala kipkerarang itu nun wallah subhanahu wa ta'ala pandabati sisagi yang kaya masatan meda kalau suaya maknanian nafsu sama pia naguaya maknanian nafsu par samarata uged na ayam maknanian na kekelitan yang nagyang kutwa marata sesopakan yang nagyang kutwa katiruyan sagyang kutwa dinian ayam maknanian na kanggel baka sagyang kutwa kasum sama pia nagu kasapar samarata na ayam ya kalala sumusupak nagyang kutwa yang maknanian na ginawa niyan napaganeron na ando manay katirima ano mga tao maknanian na saka antuni iba na kay ilayan na sagyang kutwa marata ando manay kapangin benarar kau mga tao amay ka saka ipakilayan sagyang kutwa marata sakai pekile yang sagyang kutwa yang maknanya nakasusupaka si sagyang kutwa atau na iba nakatiru na Nabi sallallahu alaihi wasallam na miyai salungan na mapupunutulian miya panutulu Nabi sallallahu alaihi wasallam at tigin manay yuja'u birrajuli yawmal qiyamati fayulqa finnar fatandaliku aqtabuhu fayaduru biha kama yaduru alhimaru birahahu adna tigina kita ling maamama si isa alungan amauri asagi ang kutwa kapag kataling manian sa alungan amauri napakapembetu na yaman na niyan napisimba niyan kikayang beraan tu ni iba nakaslaan niyan si sagi ang kutwa masa kita ling maanon si isa alungan amauri ati Nabi sallallahu alaihi wasallam apa gudu-gudu si sagi ang kutwa neraka apakah pendembengan si sagi ang kutwa neraka fayaduru biha kama yadurul himar birahahu apa kelibetian agiang kutwa neraka salagi diukap kelibeta waya maknanya na himar si sagiang kutwa tanda sayan yang kaya tanda sa namiyo setan ko miyo no antu na iptiru na tanda sa naginan subuh ni say kumangalokos tano na ayes tailiran igiradi silan imbe sa guda na adna galingan iran saya maknanya na tabu agiang kutwa tebuh na umanun isangger na pakatamak na gitu di mbela na gula isasangan sa karabaw na yama na niya na petembir na giang kutwa karabaw asasangan na nun na gitu mamikap katamak agiang kutwa yama na niya na tebuh na gina ni pemetun sa tandesa na giang kutwa kap kalibitan yan sa giang kutwa tandesa penggalingan sa giang kutwa tebuh na lagi dutua tingin mana iya kap kelibeta agiang kanan amama si sagiang kutwa ya maknanya na neraka jahannam adinian mapelibeta agiang kutwa neraka nana si sagiang kutwa kap kelibetan yang si sagiang kutwa neraka na fayajtami'u ahlun nari alai na petimu-timu semangat tau say ko neraka petimu-timu aniran pepurung-purung aniran na tuniptaron niran tiga giang kutwa mga tau ko neraka ya fulan ay fulan ma sya'nuka hayat tigin punano hayat tigin said hay giraw na anto na ay miyang gulaw lang ka inong kayo ni mambubutad inong kayo ni mau ula-ula apa makasir katano na ay inong kayo ni mambubutad at tigman na yung mga tao sa ikong naraka alaysa kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar teruong ko ng mga tao kung naraka atiran manaya inong kayo ni mambubutad inong kayo ni mau ula-ula abadi sa katirin na sa ikudunia na ipsugukar kami sumapya nagwipsupar kami sumarata anaya ko na matiru agi ang kutwa maman at tigina naam kuntu amurukum bil ma'ruf wala atihi wa anhaakum 'anil munkar wa atihi saka na tigin waya tigin saka na tigin na siku kata tagutan wa tigin na sa ikudunia na ipsugwa karakan watigin sumapya na di ka na penggelebakan na aku ipsa para karakan watigin sumarata na lalagutsa ka na lagi ito isabab amya ba ito asiksa yan ay asiksa yan na mapagwitan sa kaniyan sa alungan na mauri na pusang na si sadyang kutwa naraka sa ayat taman kakepasangiron na ayaw maananin na pembetua ayan tunay iba na pisimba niyan na kita gigay akaslaan yan na di pun imbentayan o mga toko naraka pupurung-purung na nilan kagi ayun na nakapurung-purung ni kagi ke memasasiran
ino kay ni pa kanaraka asa ka sugu sa mapia ko dunia nagup cepar sama rata na ino kay ni pa kanaraka nagito pa nakakakumpablian yan aginawan yan asa kanyan napsugu sa kanyan sa mapia na din yan penggelbakan nagup cepar sa kanyan sama rata nalalagu sa kanyan nalagi dan nagiyang kaya masatan gupun sumaawi di ko dakwah maawi di ko panolon na ayaman na sumusupak sa giyang kaya ayaman na niya na agama tanong agama Islam na padanan ako mga tao adi mamrak udi dan teru di mamrak ato na isabab di niya di panutulun sumapia na sa kanya ni di penggelbak kumapia nagudi niyan panutulun sumarata na sa kanya ni ilmalagu sa kong sa kanya ni sumusupak si sa giyang kuto ayaman na niya nakatiru yan naginan ikailangan nakapananggilaan tanuanan kenapa si ibu ya mga ulama kataman sila katanwa mga ayaman na niya na mga luksaad na mga murya taon niyan na kailangan na si sagiyang kutwa di tanong katiru'i kung mga watatanong na ayaw petiru'ong tanong kiran na giyang kutwa ayaw maanan yan na giyang kutwa petiru'ong tanong kiran na kailangan ami pag-ayaw na giyang kutwa galbaktan isugutan kung mga watatanong susambayang na kailangan na sa katano'y pinamayang may liran at sa katano'y barasambayang isugutan kiran na giyang kutwa kapamuasa na kailangan na may liran at sa katano'y barapuasa isugutan ng kiran suwaya ba na niya nakabatiya sa Quran na kailangan amay leran asa katanong na mga papasang tanong ikabatiya sa Quran ginan man ayam na niya na kailangan may nang katanong sisagiyang kaya di tanong kapagintaw sang kaya dunia madakala din yan itiron sumapia na susupakan yan naipsuparian sumarata nalalagot sa kanyan na miya kalalanan na adusya miya kalalanan ay pagkarangit wallah subhanahu wa ta'ala niya kalalanan ay pagkarangit wallah subhanahu wa ta'ala so Nabi sallallahu alaihi wasallam na miya kay sa din yan panutulin ay di panutulin Nabi sallallahu alaihi wasallam na tigyan na miya kay sa tigyan na inako ipamanik ako at tigyan man ay si sa langit na ad na tigyan na miya siya gada na miya tigyan man ay pagtaw atukratu shifahukum bimaqarid ayaman na niya na di ipamutol na muduliran di ipamutol na pamakagunting na di inggugunting na muduliran di nung di ipamutol na mga muduliran at tigman na yung Nabi sallallahu alaihi wasallam asisisiran sa giyang kutwa naraka na ayat tig Nabi sallallahu alaihi wasallam amiyat tirwakan na man haula ya Jibril anta wa ini anta wa siranaya hey Jibril natigu Jibril alaihi salam خطباء من أهل الدنيا كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون si sagyang kutwa kakiliw Nabi sagyang kutwa ayamanan yan na mga tao si kunaraka kailan yan sagyang kutwa mga tao kunaraka sagyang kutwa kiyap mi'arajian si sagyang kutwa kaya ayamanan yan na kaya pamanik yan si sa langit na ayam yatiru Nabi na tigyan na amilin yan nagyang kutwa mga tao ayamanan yan na di pamutulan na mga muduliran na ayam yatiru Nabi na tigyan na antawain yan mga tao hey Jibril na ayam yatiru Jibril na giyan na tigyan sa mga tao ang mga papasang ikapangusiat sa ikudunia mga papasang ayamanan yan na kambrak sa ikudunia kanu ya'muruna an-nasa bil bir wa yansawna anfusahum asiran na ipasugiran ako mga tao sumapya napakalilipatan niran aginawairan pakalilipatan niran at tigu Jibril alaihi salam aginawairan nagwaya maanan yan na asiran nakatawan niran pembetian niran sa Quran pembetian niran sa kitab baana na tigu Jibril da mga akalian ng mga tao agi ang kaya mga tao ay psugiran sumapya ko mga tao napakalilipatan niran aginawairan bayni da mga akalian at tigu Jibril alaihi salam nagito sabab asudi itero sa mapya di mana non kumapya asa kanyan napakalilipatan yan aginawan yan na makaw masisalungan amore na putulin na agi ang kanan aayam anan yan namudulian sabab sa giyang kutwa di iskanin itero si sa giyang kay dunia kumapya na ayam anan yan nasusupakan yan na wipse pa rin agi ang kutwa marata na lalagusakan yan yan kailangan na yaman niya na sugal ba katanong na uno ta o katiru kanaba si tanong utaman sa katiru kanaba si utaman sa katiru kasadin sa tawa sudin yan iteron na ituman yan na yaman na niya nagyuti mga tawa niya maguntong
innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Pitero Allah Ta'ala mata na susinan tu adiran ni teron ayakat na namin na Allah diran ni teron apa perhatian nabi Allah thumma istaqamu urian yan na miyakati ulin silan miyakati tu silan ening gulanan iran sudiran iteron diran iteron iging kota diran iteron na ining gulanan iran tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Nasagiang kota masa kapetairan na turun kiran sa mga malaikat bakaw makiran sa mga malaikat adilan iteron alla takhafu wa la tahzanu nadikan ng pagkalak di inyo din ayaman na niya na pagkalakan so kapetay niyo wala tahzanu nagudin niyo pumbuko na sukyagan natin niyo si kununya wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nabaluyan niyo ikapipya ginawa niyo sa surga agito sini bigirakan wadiyan di kapasadan apun si wallahu ta'ala nilay ni mo na to kailangan lagi ang kaya ayam na niya nakapsugutan sa mapya nagugap siya partan sa marata na ayam na niya nasarta umagal baktan amay ka di misarta kumagal baktan na ayam na ito na anto na iba na di tanong mamamarak di tanong di mamarak katip sugutan mo siya ang kaya ayam na niya na anto na iba na mapya nasa katano na anto na iba nasa sangkaan tanong di tanong panggalbakan yan ang kapakay kailangan na yaman na yan na makapag-unta sugal baka agugyang kutwa katero di makapambalag sugal baka aguswa yaman na yan nakatero diyang kutwa katero wallah at tigina kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'alun miya kalala ipikirarang ito Allah adi ini katero ako di niyo panggulolan di niyo panggalbakan ay katero yakin iragib na al-maqtu huwa al-bughdu shadid liman tarahu fi'l al-qabih ay ako nabtiro na maqta agyang kami adu si sagyang kaya Quran amaqta kabura maqtan miyakala na ipikirarang ito Allah ay ako na maanagyang kaya rarangit si sagyang kaya ayama na niya na Quran na miyaloy na huwa al-bughdu shadid ginan sumiyakat anto ni iba na mailot ararangit apun siku gina natin sumya kay mailot ararangit at sagyang kutab kararangitan nakataw ad ingelbak sa marata ingelbak sa yama na marata nagyang kutatan tungaw nakap kararangiti nagyuti petiru na yama na niyan na makta titu ararangit nagyan na ni inusar wallah si sagyang kaya Quran kagyas wallah na titu pagkararangitan niya nagyang kutwa taw adin yan itiru nagyang kutwa mapya na dinian penggelbakan nagwe makna niya na ibsa parian sumarata nalalagutsak niya ginan mangulip no Allah Sunakhi rahimahullah ta'ala na bitiruyan tingina salasu ayatin mana'atni an aqussa ala nas bitiru nakhi tingina talwa tingina mga ayat ayaman yan na miyakaran rakan sa ubakan di pamanutuli sa mga tao talwa tingina ayat miyakaran rakan sa ubakan di pamanutuli sa mga tao pamana inuwakan di panutuli sa mga tao kasabab sa giyang kaya talwa ayat ayat paganiro na tingina ayat na giyang kaya katiru Allah atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum ino niyo pasuguno ko mga tao sumapya asa kanu napakalilipatan niyo ginawa niyo ino niyo pasuguno ko mga tao sumapya asa kanu napakalilipatan niyo ginawa niyo ating manay wallah ikadua tingin manay nasukadiru Shu'aib si sagyang kanan ada dalam Al-Quran wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum dia kana tingin nakabaya uba ayam ana niyan nabakan sa kanu duratik wa ayam ana niyan na ini sa para kanu ayam ana niyan nakagi siya para nakan sa kanu watigu Shu'aib na ayam ana niyan na di ka pa kaya tingin dia kana kabaya bakan manggulo lagi ang kuto ini sa para kanu kaya ana niyan na baka sopak Padung panagi ang kutwa katir wallah atina ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hey suciran tuam ya maratia
na ino niyo di terwa agi ang kutwa yang makna niya na di niyo penggelbak lagi ang kaya tigin mana ya telua mga ayat lagi na tigin ni miya karandakan at tigin mana sa ayat makna niya na dia kan nakapumanutuli si iku mga tao amaya tigin mana nasakan na dia kan di materwa agi ang kutwa mapia na ya makna niya na sakni di lumbu penggelbak o di na ipsempara kan agi ang kutwa marata na ayat makna niya na sakang bu ilmu malagu sakang gina na tigin ni makarandakan na tigmana iyo nakhi rahimahullahu ta'ala naginan itaba sabapa so Ibrahim at-Tamimi rahimahullahu ta'ala na piteruyan ma aradtu qawli ala amali illa khashitu an akuna mukadziban dan natigin kini sandigin akan natigin manay si iku kadir akan aku amalakan pamana dan natigin manay kiapa ka kumpira aku atigin manay ko amala kana gusto kadir akan natigin manay enon tatigin na ipekkel akalaka kana natigin manay uba ya makna na ba aku makapamukugo upa mana igira api aka kumpira yan agyang kutwa kadir yan agusugal bagian natanto sa kanya na malak uba benna adna diyan di matero ayam ana niya na sopa ka ayam ana niya na galbakian natungan ya kana to tigin ipekkel akatigin manay akabalu ya ko tigin manay abukugi lagi to naman di tadi mbalo ya bukog amay kadita no di tero no ko mga tawagi ang kutwa mapiana sa katano sumusupakon nagwip siya partano kina na iyang kutwa marata na sa katano lumalago siya gina niya makna niyan na kailangan nakapuan ang gilantan mo na kailangan ayaman na niyan na maawat tanong sa nagyang kaya mga ginawa tanong sa nagyang kaya mga galbak alagidanan ayaman na niyan na di ka di galbak na di ka di itero na iyang kutwa mapiyasi kong mga tao na ayaman na niyan napakadilipatan na kaginawang ka pakadilipatan na kaginawang ka kaya toko na kan na di ka pa kayo ka pamarak di ka pa kayo ka pangakal nauriyan niya na saka na ayaman na niyan na di ka di indigang na di ka di mga kalak mga tao di ka di menegosyo na pupugakan na kaso mga tao ayaman na niyan na api ay gira katawan na kanunod wagi ang kutwa dagangan na kanabinasa na di nga pun itirong mga tao miyakapi-api ini na miyakapi-api ini nagina naman ini kami nasatan na ini kami nasawing editan wagi ang kanan alagi danan agalbak lagi danan agalbak bata nila burung si saranaw minda kalan lagi ang kutwa kapamrak barang-barangat na yaman na niya nakambarado siya ay ba digiyang kanan ada rapatan na aya angaran niya na Islamic City aya ko nangaran niya na bandara ingada aya maaran niya na mibubensa kon sa Islam na yapya ka mamasaon na ayap kidero na amagalbak na mga rarata ilaya ka sa mga padagang kakikilangan nila na kung mga tao sumapya kudagangan niran okay na aya maaran niya na itatapukiran naging kutwa marata si kudagangan niran diindigang sa margas na isusurat sa iyang kutwa margasiyan na ayamanan yan na yang master okay na ilayang kakaayamanan yan na ayami pagpunoon na babagiin so yang master ang suinifi piya ka mo masabtad ayamanan yan nagyang kaya betadtan na ipsuga ko mga tao mapiya nasa kayamanan yan na di mamrak ipsuga si mga tao sumapiya na kalilipatan na ginawang ka naipsa para kakiran sumarata na kalilipatan na kaginawang ka pag ginaw ka di pamaganta nasa kayo mapasagi ka pamaganta di ka miya karatarata na di ka di mamaganta kayo nung yan ito di matero ayamanan yan na miya karatarata kayo anto na iba na magdam yan sa kanya ni pumaganta natigin na miya karatarata na nakapamaganta nung tanan sa kanya miya kapasapasang kapamaganta nagito man niya makna niyan na kailangan naging kutwa kip sugundan ko mapian o kip separantan ko marata na sarta mga galbaktan sarta waya makna niya na mga galbaktan ko gitan ko kapagintaw si sagiang kaya niya na giyangan na ayat kami aluy tanong giyangan na nakatiro wallah ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun Jesus siran to mi maratiya na inuni uditirwaso ngani na dini penggalbakan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun miyakalala ay pikiran itu Allah adini udikateru aku dini bu penggululan nagiang kanan akateru Allah na ayak ko na asebutin saya nagiang kaya pagaluintan paganeron na istadalla biha ba'du ahli al-ilm
ala wujubil wafa'i bil wa'd. Ini dalilanan mga ulama, mga mampunay sa sabot sa ayaman niyan na kailangan o di na wajib agi ang kutwa kitumanan si kuya manan nakapasadan. Igira aad na ini pusada ka na kailangan na mituman ka agi ang kutwa kapasadan. Ayaman niya na ini betad ka kapasadan. Na kailangan na ayaman niya na mituman ka uto. Lagi do pa mau mga guro. So mga guru na ayaman niya na ini bagiran akapasadan apa mangendusinan. Na kailangan agyang kutwa kini bagian nakakapasadan ako kapumangendoong ka. Na mataruto pa ka sa oras ka. Mataruto pa ka agyang kutwa oras ka sa agyang kutwa kapumangendoong ka. Na imato na miya kada kala maestra sa ranaw. Miya makaitim. Asigo maganak sa Manila na kumukuha sa pakasabanian ay hindi pa kapamangdo. Piya ka mo sa ini. Kanabasa kanyan maungan. Kagi bo din yan ikapalantalantan sa giyang kaya mga ingad. Nasalakaw din yan ipakapamangdoon. Nagyo to na ini begini nakapasadan. Ako sa kanyan sa sukay na pumangdoon yan suya mana ni na mga wata. Madakala mga maestra mga guro. Di mga opisina. Nayamanan yan na di silang terutop sa oras. O pa makaaya oras na alas 8 ay pag-opisina. Napakauma sila na alas 9. Nawaya ka pang bumaling, nasikura sa alas 4, namuling sila na ayaman na na alas 3. Inapanikunan na nakuwaya na niya na mga tao, ay kiraragitan wallah, mga tao ayaman na niya na mga papasang ikaplalabit. Agi ang kanan ang mga tao, at tunay ni ba na, ayaman na niya na, di sila di mangurang kuwaya na niya na, oras sila ay inibigay na nakapasadan. Na kailangan na mangurip no Allah, ayaman na niya na may ng katanwanan. Bata nila baro na giyang kaya mga empleyado. Agi nga mga empleyado na ayad na kadakalang kiran. Na ayaman na niyan na di silan Anthony ni ba na mamarak sa giyang kutwa ayaman na niya nagalabag kiran. Kadakalang din na yan. Aba di gito na piyaga pleyadi na ito. Ini bagiran ito ayaman na niyan na Anthony ni ba na ini bagiran ito kapasadan. Ako silan sa sukay na makakuha sila na panggalabag nila na giyang kutwa galabag kiran. Nasan sa tao at igiyakin niya Sheikh Ibn Usaymin rahimahullah ta'ala sa adin sa tao ayaman na niya na empleyado sa kanya agyang kutwa din niya nakapag-empleyado na dis kanya tirutop sa oras ibarat na suka pa kaumanian na ayaman na niya na di maglit na si mamuko ka pambaling niya na pag-advance na aya adusan niya na tingin man na ayaman na niya na mapumbagi niya na agyang kutwa sangat asiksa. Nalagit nagyang kaya mga tawa mi adu sa gyang kaya Quran apitur wallahu taala wailul lil mutaffifin so sangat asiksa na bagian o mga panilimpang naging kaya mga panilimpang na pudun sa mga maestra mga papasang ikapag-opisina di terutop sa oras mga panilimpang at tawagin kaya mga panilimpang pitur wallahu taala tigina alladhina idza iqtalu 'ala an-nasi yastawfun sila to na igira amyaki pagasada sila na mga tao na ayam na niyan na pupukitarutop sila igira amyaki pagasada sila na pupukitarutop sila wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun na igira apyaga sadan sila udi na sila ini pagasada na ayam na niyan na udi na igira silan ini timbangan waya mana ni na timbangan na ay mana niya na kurangan niran agi ang kutwa timbangan niran dari mana tu lagi dagi ang kaya mga padian giyang kutwa kilo na ay mana niya na pupumakabigran na giyang kutwa rekarian pekurangan su timbangan so ay mana na mga pansin udi na gantang na aapanan sa sinila sa di dalam kani ketarot pagi ang kutwa tagwian na aya siksa na nating manay wallah na ayaman na niyan na sangat asiksa bagian yan amay ka sa kanya ni kusa ayaman ni na margas na yakabaya yan na tarotop so ayaman na asadi amay ka pupusa na yakabaya yan na kurang sutagu aging kuto asadi lagi na niya man na muulaw na lagi na tigi kini Sheikh Ibn Usaymin aging kuto tao a empleyad ayaw kabaya yan na matarotopon susukay niyan okay, lagi ang kutwa orasya na din yung tirutupan. Nalagit na, malagit sila. Mga rip no Allah. Nagyanan, iayam anay nakapupunang gila itanusan. Lagi ang kutwa tao, adituman sa pasad. Di niyan ituman lagi ang kutwa, ini ba tadi nakapasadan.
Napadanan ako may ito ang munafik. Apa yang penting tanong may ito ang munafik na yaman na niya na masakit din man basa. Ha? Ira biya nagita ko pagka tiya munafik kaya naipkararangit tanong to. Nagudi pinuto ka pa kay pamutugutu. Ha? Okay, nasa katano na malalago sa katano agi ang kutwa gali bako mga munafik. Lagi ang kutwa di tanong di katerwa si kuya mana niya na mapia asa katano na susurangan tanong. Di tanong penggalabakan. Di tanong di ipana para sumarata na sa katano nalalago sa katano. Lagi dua makna dia nadi tanu dikimben tuganan sagi yang koto datan manggil baka. Ha? Madak ya. Ira ko na tira na udah sa kami manarina. Baka bangun nama segitanan. Lagi tu napi susah ti manator na daba dia mini gupo. Jadi dia pun ibentugan. Na pada dan sagi yang kaya makna dia na qadir wallahu taala. Nah. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na piteruyan. Ayatul munafiqi salas. Ayat tinggi na atos si mga munafik na talo. At tinggi na atos si mga munafik. Ha? At tinggi na atos si mga munafik. Ida haddasa kadaba. Igira ayaman na niyan na di sekanian di manunutulan. Igira antunay ni ba na di sekanian di manunutulan na di sekanian di mamukag. Igira di sekanian di manunutulan. Ha? Ginang ko ni betada yang kaya ayam makna na mga munafik. Amay kadiskan yan ni manunutulan. Nadiskan yan ni mamukag. Ha? Wa idza wa'ada akhlaf. Nagu igira amay kipusada. Na ayam makna niya nadituman sa pasad. Wa idza tumina khan. Nagu igira syarigan na ayam makna niya nadikasarigan. Naginang ko ni ayam makna niya na tosi ko mga munafik. Na niya kay salungan at nasa katawa mama di niya di panutulin. So Abdullah niya kay sa tigin alungan na makadadang at tigin si Umi, makadadang at tigin si Ina na siya tigin sa giyang kutwa kapag kadadang at tigin Ina na pataluan ako niyan paliwa ko to at tigin manay kapag gita-gita ako nakagitigin na panggita-gita ako tiyaluan ako niyan at tigin na sungka si Iman at tigin na baganakan sa katigin sa kurma na tigun Nabi sallallahu alaihi wasallam at tumanan na kaunanan kagupo na kau na natigin di tumanan agi nga na nakambaging kau natigin sa kurma na mini itong kadun sa miya kapamukig ka na dapat yung sisagyan kaya masatan igiraman ito ay maanan niya pupudiin suloksa nasaya kan jawalayo kay pamasakos ka sa chinilas na makauba na tigin na kaya ipatang ko nakapamra ko to mini itong nuto sa ay maanan niya na kaya pamra ka na kagiyang kutuwa anto na iba na wata ka nagyanan ay maanan niya na pupunang gilaan tanong. Ikadua asibutun sa giyang kanan na ayat na innal ilma qarinul amal. So kung so ilmo nasari kita wamal. Kailangan na so di ka di itiron sabut ka miya suwa ka na sarta ugalbak ka. Misa sarta nagyang kutway mo anin nakanggilbak. Di ka di itiron sumapya nanggilbakan ka. Ginan niya maanan niya na sabutun si sa giyang kanan akatir wallahu ta'ala. Ikatalawa sebutun si sagi yang kaya katur wallahu taala na anna Allah azza wa jalla nahal mu'min an yaqula ma la yaf'al. Mata naswallah na ini sa parian ko muslim uban yan miaratiya ini sa parian ko miaratiya uban yan terua agi ang kutwa ayam anan yan na dinian penggululan. Kailangan na suditan di teron amapia na ditan di minggulalan nagugiang kutwa ipsepartan wa marata nasakatan pagampagan at pelakum. Nagianan mangurip no Allah ayam makna niyan na sebutan tanong si sagiang kaya katir wallah ayam makna niyan na kailangan antunin iba nagiang kotwa di tanong katir wa kumapya na minggudalan tanong nagiang kotwa kipse parang tanong kumarata na mitapla ka tanong kagianan ayam makna niyan na antunin iba na kapenggunay si sagiang kotwa di tanong teroon nagugianan kapakalidas tanong si kurarang itu wallah sagiang kotwa katir wallahu ta'ala lima taquluna ma la taf'alun inu niu ditiru asudini penggululan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun miya kalala ay perkara itu Allah adini dikatiru si kuya makna ni adini penggululan na para makalidas tanusan na isugutan ko mga watatano mga tunganay tanong sumapya na sa katanong paganay penggululaon nag-isa par tanong kung mga watatano sumarata na sa katanong paganay ganda kasi sagyang kutwa marata kagianan ayam makna ni nakapakalidas tanong si sagyang kanan akatir wallah yanganan ararang itu Allah subhanahu wa ta'ala wa hadha wa sallallahu wa sallam ala habibina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.